Beo na le lai, ui ai le. Flow ka mali anga le. Mo si la fia. Mo la ka sa bena. Ya, partai de los para libre por de por ka ko ki mai fa na tuina public service day o ya so mo ya ko na wena malo ne ya so provided day ya so todo topa o que os full mai que fie nita ya veaiva un suyo de Bulenga su oficina ma Bulenga e fa pe foi tanga e fa ilo ai ka ko ala ilo ai ka ko information center there was tapinaina e le mtanga wenga ia mo ilancho we to va mai mtanga wenga mo o fa mongonga fa mtalana ia po se fa ma na fo i vai na o firma mala mai da tuno ia o tanto information center nei ia o tapinaina ia e to va mai le tuno o ta u fo yo nei na wenga yo nei o a fio ai tele o ministra gabinete e foro le nei e fa pe foi con foro lima lo fio ai le palmia ta na wen ia e fa pe foi ma ministra ia e a fio ma ia e ma lo ai ia si foi in a wen o fa tino ta na wen ona anava ona ta fo yo tu pito e fa pe foi lan tu tua e fa o atu malo le atu no o to va mai nei mo le so ani man na wen ia ma tau tuaina o le tuno ia fa fa mia mai le tuo i le information center tana wena o pa mia man cabinet o le atala ina nei ta ia i fa mia ia la to ia o le auto va mai fa mai na ia wia mai so kako kiu ke uma o le tulei uma o le si o so fenga o le si o tulei uma o le kako ngalo fa kasi na ia tulei fa tasi uma ia le fenga o le rota ua na mo e ma o fa na tu ta ua na mo e ma i le aso ni fa na tu ita tu na this is not the day e fa mo ha ko oi si oi wa tele na me o fai mo le tuno oi wa kele lo masao e fai ko ngana this is not the day for you o le aso nge e manga kua i kanto the fundamental role ka ko o le kua mo le tuno our fundamental role is to serve our country with joy, with humility, with all honesty ka ko ka fa yo ina yeso ai le fo le auto mana o e fa ta ua i aso ne a vea o e maskanaka e kule ia lisi uso ma listo fine i luma e leo e kule ia vea o e maskanaka e mawhai o na whaalanga lango o ia i lisi uso ma listo tua fine i loka o au e kau amo whakasi le lua vea o maskanaka e mawhai o na langona ia le ka ua le service e whakingo i lisi uso ma listo fine inga ia i me kau o le collective appreciation o na mohara o le whea te tāua mo tātou ni tā ia e kele ia lave ma whita ma tōtu ngā wena whape nei e le ngaka i komo ngā koua roto i whale ai whape ngā fo i kilo mai tua ai whape ngā i kilo mai e sāpoa o le whisi kele e ke wharongo i o a kako meo whale what are we doing here? Whesa kako mai e awa me ka ko fiata tu te o it's possible if she is going ai failanga pa ai kua she olha me ani ka ko what are we doing under the shade of these air conditioned offices ka ko me le fai mo ato what is your answer is my answer ola kali le ia we are here to serve the country with humility and with all honesty. Ka ko ngā la whenga tātou te ngā lui
e kako ke ngā rua ngā roto maularo e ngā ia whaia e ia le tautua mo le tunu. A iai lang kako kiu ke whaautu e whare lea e whaautu e sa so muna tu tai au ne. Ia kako ngā rua e ku lei rungalis. Ma wha ngako ngā mo tanto. Ke leo ka ngaka e kupua e ale le upu lea o aku ngā o aku ngā o aku selfishness. Selfishness. E kupu umai a kako le ai masesi le kupu i mene. Why? Because we are in the flesh. E ka peke le kimo. E kofu uma fo i ka kauma mea ka o insecurities. Kofu uma ka kauma mea ka. Mea ki whalongo aku e fia whaia se mea mo siska ngaka ai ki whalongo i kere fia e whai kere mga ai whai. Ngai loda ngai ka o insecurity. E whai siska ngaka se me lei ai kere mga ai a veisi whawhikai must say thank you, even by saying thank you for doing this. Ere mga oi kere mga ai whai. That is an insecurity. Kako umana e kofu kako mo mea ka o insecurities. Mena lai o mawhainga ka kalia iskanaka. E a mai iskanaka kai ai le koe kai kai. Whainka. Me whanga rinka mwhai iskanaka ia aluangi ko soa i umaris because of insecurities. That's the sole reason why. E ua ia na whaise mea kua lea ngalawa inga ia lea ngailes. Inga ia aluangi i o mai me lea. Pere mga afu i kusa. O le lui mo tato. Our purpose here is to help each other. Ave uma i uma e whaingawe. Laso la monga ba abisika sa o whaingawe fatas. Ai warua e ngorong kulanga manga ia marua e lunga manga ia laso la monga. I will be very proud. I will be very, very happy, very satisfied. Why? Because I know I've done something in the life of that person. O mafua e o ngā roa whape. Malo kiu ke ngā malo kiu ke public service. You serve your country with joy, you serve your country with humility, you serve your country with all honesty. Ai iai fo le purpose ka ua oema. E ke kau mo whai e lifi o mane si o so whainga. Lifi lai lea, e le lifi whamemika. E le lifi manga te pelo. E ke le lifi ni upo ho i e kau whamemika mika, kau wha e longo vi i e ngā tangata. It is through your work. It is through your coaching. It is through your mentoring. It is through your assistance. Malau ka karo sipika. E ka karo e mo ngaka i awa. You won't be surprised. Ira kala le whaki aki. E iei ka ngaka e makua le mga o alu umaris. Ala ui fo ia o tau taami. A whai kira pēr i ema. It's demonic. I'm saying this out of all love. If you are in a leadership position, your role and my role, and that is through your honesty, your very honest counsel, your very honest advice, your very honest assistance and support. Ai iskai ni ke FC mai sisi ki oe ai ki mga ka o sisi mea ele ka o e ko ki kilo ai ate. Tell them everything that you know. Tell them everything that you know. Everything. O ni masa me. E u masa ni le ko fa ko foi ao ko na. E is kana ka ko fa mo ye fe mai or fa ya o ngai la u ma me o ai ya si me o mo mas fa ya o mala me kai le kwa se nga mga Ola se skai me fai so soangi oro krimi. Give so soangi edisio so much coffee. There is no other time. This is the time of my le ku mo oima. E fai so soangi oro so mo coffee. You know ele fa paka ko ni. Ele fa pa gay. Ele ka na renga gay position si. Ele fa pa fo gay le oro ni. Later on whether sooner or later ka kio i mea na awe e ka ko le kua i mea da ka ko wo ko ma ya fa solo me ko fa ngau ma fa ngau ko fa ngau ka ko fa ngau au ka ko wo ka ko. The country will continue. Government business will continue. Whether or not we are here
For you and I are here, government business will continue. But I want you to know, I am ese manganga wenga, fasimo ele ko sisimea, pe o ke arua o ke maro lo fairo ko mangai ko o umaro kai minye, mal pulenga le o umaro la ko kai e ko fa solmai. This is what you take home. Satisfaction that you gave your very best for your people. Malo. Or satisfaction enough. And that there is no comparison to a monetary compensation that you've been given by the people, by the government, or local komi. Internal satisfaction o ma sa e facing out when I lay malo malo. Ole mindset foi nga e que le ko buku ai. E que le fai kio ai. E que le fa long tina ai. E que le fai fi au fi baba ai ai. E que le compare ngai o masis kanaka. You are comparing yourself with yourself, not with anybody else. Ese mera u compare fua u yo pe o bala. Yo compare fua u yo pe o Andrew. O final to ke pe o nanai o ke pe o Elena, pe o ke pe o Taifaya. Why? Porque me ngara ma fil lo. Why que la ko mai se va era cario se vela mo ele fa pela ai oi. Se va ye kan ma pa la mo ele fa pela sa no mai fa pela. Compare yourself with yourself. Challenge yourself with yourself. Raise yourself against yourself. Race with yourself. Media o boy. Get more o boy. Me ke ka yela wai, ke ka yela wai, ele ka yela wai jis. Kasia ka yela wai, le fe mai valang he ka I Yesu ka I le tu. Because you know, el mera fa kan mai ore kini, ele mama es. E al wesia na nai, e al wesia ene, e al wesia oi man mensu, ele mama ki ila fa kan. Ultimate finish o lo tu. I want you to know the last thing I kana. Olo kaui ngai maui. Alo kaui lo fa mau ke sia fie le ko po I pe fai o bongsa la fa kalima. So be proud and be happy that olo kaui na kai I lo ko. Alo kaui la fa kalima ma. Le la si dia kun men. Si dia kun kaui. God bless you. Mu ye le tu ka ko fa na. Reflect of how you have performed, how I have performed over these many years, how you aspire to be in the next few years in the future. Lalo aspiration. Lalo beki mangawa. Ya lofa. Faisal ngalo na mosisyo so coffee. If you pray for that person, wana. Pray for them. Ya, wa mata luar seu manias. Una ngai kako faka war cancer. Faka ya ko kako organizers. Thank you very much. Ya, the night final makako team organizers. Ni kaya makamofia. Acknowledge for ia tosa fatino roko sila mai ka popo ni ia acknowledgement le na wen ko sila mai salo ko kilo sila ako ka ia mo kwa sia falling or ka conference mo kaya ko ia shade mai lan tosa kami na umangi ka penanga mata mo fi ko sila mai ia mo basic conference mo ka na ba ni man ka peneta e o foi fafo a ka kole ia na ia ko ole lu idea ma le initiative le sa fa ko ka ko pulena last month ila ma fo e fai se mea e o mai ia I ka ko fanga wa o mai ele tu no ki kilo o ai ka ko me fai information center ole ka ia ni o ki fi fai wa ole ka la information center ka na ba ni ma ka neta mori era fa after tele pulen naima faru nga division se tasi mantanto pulen ila tosa mo lako ni fa mo makako uma yala tala ni ta ya or ka war information center
mai e o whanau. Mai e o tau whanau, me se o tau tina tau tama. Mai e o whanau, read something. Learn from what government is doing on television. Whaangaka ko computers la, learn ai ko ni me o malo, le ala structure o malo, what do they do? Le ala ko me fight, if so strong here, to encourage them, shape la ko career i lumangai. So whakaua ka ko information center le la karam i kaiao, e nga ia o mai i le tunu, o la o kalo, let's monitor this as a family. It's everyone's responsibility to monitor kako mea ia. Ia ko sila fia o le wing a koa lea. O lo ia umami style cabinet. This is their sitting room. It's going to be the minister's sitting room. E o mai maro loai, pe ingu se vai, ia mamaro loa kiki ai. Make this place your home and my home. Treat it as your sitting room and home. Ele avea as a responsibility a finau mon corporate service a e sau o palpala kama o e fai a e sau o leanga solo me kama o e fai. It's your sitting room. It is your information center. It belongs to the ministry. Ia le nga tona o le nei fa mo moe sa fa venga ko fa e pulena. Inga e fai se me mo tanto. Mai se o le tunu o mai ma voi so mo ki se o ki mo mo ki makari se fisi e se fisi please do so. Well they say I for information center I they see so e so ni ya la to e pe fai ka school me mo ki so fai lo 10 minutes break 5 minutes break so le fai e po ai se fisi ma ba ai go ma ai ki le ka ko asika isu ma ka ko ki o sa vai ka ko ti e peso mai fo o mai ko mo ki o mai ko ka o ya on we la to la ka ke la fa mo debate manga ko impromptu speeches ya ka ua na fa ta ua ya ka ko na wena le ya ina maki na wena. Learn as much as you can. I hope everyone will be participating up here, have done their research. Kilo ko afena makai reforms, kilo ko wai na makai reforms. Ola purpose of malo na makai reforms. Kakau pere kakau o fa o reforms. Ya, ang isya ka ko topics ni kaya.